Tambik lang pang nilawin. Kay Bierto Emily nimin lamaron singa. Tilpek min petu raron kal ruot nilawin. Araw po adang dainan sa isok kaducho. Nimin lamapo azon na. Abang kala boy lamate. Ani hoin kanbak heilia ato bradin minom puya. Nge, apoy say mo, asil pulin mo, abu fay mo, adale mo. Ringot riro kakulawin, ilay ko pa, ni nariro po yun ito, radin, minumpuy mo kakaka, long to, kanan sorry, big daw ni setin, hey, aum na, veng, mission veng, ransway masway to, min lang, atang na ron lang, sa to, buka. Di na, sing may nilawin, mibaw kanson na so kansefa ka ahun sa ba lakot baya kala harsa engi harsa nai tiamin fiam thu tiamin zopon motor man na turte transportation lampang hakan harsan na kasun te permaya elay lampang te zia de uzoka so te full thea rin na in kan kal top hanimaya motor na itute ang tikange ang tingye motor manteyan tipoin rin na in kankal ta kanba railaw turo kan ngay kan tichina chumichu to kin lang panga mission beng way meten ron kala anomin singruk bransoy mea kan senso ruk namin pea kanang insun na sing sari chuang motor man na le expenditure kal tura kan ngai dukanin amiron pea tupila fiam thutitin nu ho chuni se na me na nga jang na huna te pon sei chok hi lang ka tia karil ru tak po ka kalom kot maya atang wang lang pang po ni lawin cha na lom lang pang ani wang chin ka du tok tai la tu na tu sei to hi le kan introduce le nge Paul Schweizela, Saipo, OM President. Ani ho hianin zanin lampang po ay zol patsaw tute kanlan ni loma hun masala makan som sa nga roman na lama kan try to den law siya ma